Biyag Di Tao. Hello gagayam, naragsak nga oras yu amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sa bali manan nga episode, wano pa kasaritaan ti may sagot ita kada kayo ngam sakbay na. Hello mampay ka ni Edita Mendoza, ni Sherry Luwakit, ni Jennifer Masibay, kan manipod kani alias Gistay Guapo. Belated happy birthday kani inang na ni July 12, nagapo kani Willboy Kasem. Kati tayo nga rudin dinggan ti episode 296. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Jema, pasensya kan ano itala nga isublik tinabulod ko abagas. Kawawat nga minila kay ko iti sweldo na nagkarpintero. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya na naising. Awan ti sabaling agtitinulong no sana na tayong agkakaruba. Ay na, nagsayaat ka talaga akaruba, Jema. Amom ti tumulong ka dagiti karuba magkasapulan. Nana, agpada kayo ang nasingpot ka ni Manding nga asawam. Uray no simple lang ti panagbiagyo. Maramid yulat tamot ti tumulong. kaputa day ta ti rumbang na naising. Ti tumulong kadagiti karuba nga agkasapulan. Pakaragsakan mi nga agasawa ti tumulong. Unamlanbak nang ni Jem ang asawa ni Manong Manding tatang. Apenak ko namday ta, Reynan. Kasano? Agpapada tayo matlang nga awanan. Kunamlanbak nang agpautang. Ay, piman matikabsat mo ni Manding agsapsapol. Tay papautang lang ti asawa na ti matmatgadan na. Palangguad da dya, Jema. Feeling bak lang. Ngamsan mo tabak lang. Naku damaw. Saan kayo nagluto iti pangaldawan nyo, tatang? Umay kailangan makipangan iti balay mi. Ay, jakayat! Kababayin ba't yung may makipangpangan? Ha? Anya ko matipagbayanan nyo, tatang? Kan apay asabali ti Jaryo? Jakayat yung ugali ti asawam. Nagalas! Anya? Adda ka di sana nasayahat nga inaramid ti asawa kada kayo? Agraraman ti asawa, Manding! Kunam lambak nang agtigtignay. Anyat ka ti asawan, tatang? Apay, di mo madlaw day ta nga ugali ti asawam. Nakakaasi ka mang manggay, ngam ipapautang na laang ti masapsapulam. Ha? Masyanakan ka na kao. Iswa, may bagak itaking ka day tao. Bagbaga mamay di pasika ang asawam. Manipod na ikamang day di babae. Nadagsan ng tirik na kankwana. Isinam kiding! Anya kiday ta nga ibagbagayon, tatang. Awan tirason tapno isinak ti asawa. Ibagbagak nga rudan tirason tapno isinam day di babae. Ay sus! Agbalin lang nga impyerno ti biyagmaw no di ka pala isina day di. Nasingpot ni Jema, tatang. Diyak marami ti bagbagayon. Ay-ayatag ti asawak. Kantakal ti panagtalag ko kankwana. Iso adyak isina ti asawak. Adala man ti rabi Manding. Maturog kan, tapno saan ka amapuyatan ama panagtrabaho intun bigat. Ay. Oh, adda ka di pagparikot ha? Imbis ko mapagsayatan. Ken napintas apam magbaga ti ibaga ni tatang kanyak. Ngamsaan mat. Panang dadali ti pamilya ti bagbagana. Manding? Awan kinapuno dagiti pamadakas nga ibagbagana kontrakan ka. Nasakit para kanyak amis mo pa yan nga amak. Ket iso ti mangisuro iti saan sayaat. Nabayagan nga mokday ta Manding. Di na kayat ti pamilyam. Ngam, jak pulos ikaskaso dagiti pamadakas da kontra kanyak. Ay. Ib-ib turak dagiti agkakadakas nga ibagbagada. No jak aramidon day ta. Amangan no madadaal amamimpinsan ti pamilyata. Ne, apay ang natumbamat amin ang dagiti masyetas ko, pagkarol. Nagkunangamin kan ka dito pagnanti pangikabilang kadagiti masetas mo. Nabayagan nga adda dito dagiti masetas ko, ipag. Samay sa, awan Ay na di ka nagrason pay. Di ka turay-turay dito ya. Ala, ikatamamin dagita masetas mo. Diyak kayat nga dapasalsali dito'y dalan. Langam mo tinagsangit. Bakit? Abay? Di naklatan ni kaskaso, Manding. Ibagam nun niya tirason no apay nagsangit ka.
Ibagam tipod mo kanyak. Pinagsasawan na kita ilaang ni Carol akabsat mo, Manding. Anya. Dinadaal na pa'y dagiti daddo mga masetas ko. Pagkakasakit dagiti bagbaga na kanyak. Lablabos dan. Ibagadalatan ti kay kayat dakan ka. San arumbang dayto nga naramit kan katikabsat ko? Manding. Kasaritak tikabsat ko. Jak maaklon dayto nga naramid na kan ka. Pangasim, Manding. Di mo tutupan tikabsat mo. Aga pa kayo lang. Di naklapdan. Kasaritak ni Carol, akabsat ko. Di mo man mo ti sakit dayjay nga asawa, Manong. Sana nasaya ti ugali na. Sikati sana nasaya ti ugali na. Awan ti madi ngay naramid kan ka ti asawa. Ay na, Manong. Sinabi dunganan ti asawam ti panunot mo. Iso apas pasurot kalatan kan kwa na. Anya. Iso lang nga rin nagbasulan. Iso pa'y tataganas na nga gipulong kan ka. Amok ti asawak. Di mo baliktadan nga iso ti adabasol na. Kat na siya ti pinagsasawan na. Anya. Nagsaya at ti pa nang ibagak kan kwa nang ipaigid na dagiti masetas na. Gaputapag naan dayjay. Hangam ngimatumot kan ti boses na. Uray lamaplang ti lapayag ko. Ngam jaklatan nagtagtagari. Jak nakiap-apa. Amo matugalik, jak man nakiapa, Manong. Isa di mo kumamat kanunungan ti manding aramid ti asawa ma? Di mo kunaan na mabutang kakankwana. Anya. Di ka makasungbat. Gaputag pa iso amin nga ibagbagak, Manong. Battered husband ka. Jayla kayat na ti masurusurot. Bidot amin nga ibagbagam, Carol. No ulitan pa'y ti naramid mo iti asawa ka. Siya ti makalaban mo. Anya? May baga ni Manding tikastakan ka, Carol? Uwan nga ron tatang. Pinagsasawanak ni Manong Manding itay. Pinagsasawan na kan, kapulang iti asawa na. Wan. Langa na pa yan ati mang disnog kumakanyak. Ah! Anya! Kasla di nakapsat itikas dya pa nagsasauna. Intodo-todonak pa ya? Ay, tiawanan pa'y na Manding. Aga pa kayo ngagkapsat gapu iti asawa na. Wan nga rod. Di kaya't siguro day dya babae kat madadaal tinapinta sa relasyon mi nga gabsat. Heh, sana mabalinday tayo. Nasken na makasaritak na dya babae. Ay, no nasken apapanawag, aramida iknay. Ay na, sige. Kasta tiaramidan niyo, tatang. Papanawan yun day dya babae. Jak matla kaya't ti panagrup-rupa na. Agyaman nakitim pa di gumasidaan na. Uray sana kung nagluto iti pang malaman mi ka ni Manding. Awan na niyaman na, Jima. Ay, sa anak nga rodan nga agbayagan niya. Agawid akmat, ta. Ay! Ni, ti katugangam tagturong ditoy. Makapungpungtot tila nga na. Huwag nga agpaiso. Ay! Ay, daytan. Sika babae! Gapukan ka! Aga-apan tagiti anak ka. Anya ka din tibagbagam tatang. Hindi ka man naging kuka! Ay, na, di mo kumamat ituron ni Jima, kabsat. Saan kumamot? Ay, bibigyan mo dito! Ising! Ay, Ay, pumanaw ka, no di mo kaya timairaman. aya. Anya ka din tibasol ko tatang. Apay ngagpungpungtot kayo. Man nakiapa ka, babae! Pinagsasawam ni Carol nga anak ka. Manipod na ikamang ka. Awan pa'y nasayaan ngay naramid mo. Puro riribok iti pamilya may. Tasaya at launay datang inaramid mo, tatang. Agnakamot siguro na dyan babae. Mangirnad mo siguro na dyan babae. Napos ko launay ti rupa na no di pa'y pumanaw. Ibanta na launay yung tipagina kinimanong Manding. Amo na lang arudan, nga tayo tirik na tayo kinkwana. Ah, Pilit na pala tipagina iti pamilya tayo. talaga bay? Bakiriri ni Manding ka po iti panang sungat ko iti asawa na. Ha! Laksideng mati na. Diyak kasarsaritan. Oray siya, tatang. Lipatak matan nga dakabsat ko, no kanunuan pala ni Manong Manding ti asawa na. Lukatan nyo tiri daw, tatang. Kaya't kaya makasarita. Anya ti bagam kini tatang ya. Kan apeng agpungpungtot ka. Jak kaya't ti panangiduron na iti asawa ka. Awan ti karbangan ni tatang ang mga ramid iti dayta. Kahit mo abalasin ni tatang, kasta ka day. Kaya't kula kasarita iti nalapat. Adinan ulitan ti naramid na. Pumanaw ka Manong Manding. Awan mo lasagbinan mo kasaritam ni tatang. Ti asawam ti bagbagaam. Kaputan na galas ti ugali na. Man nakiapa ti asawam. Awan respeto na iti nakay kamangan na. May sakamat!
Na, Saan aman nakiapat ti asawak? Da kayo lang ti mangibagbaga, aman nakiapat ti asawak. anya, Respeto nyo ti asawak, no kaya't yung anasayat kay kanyak. naglastog kamot ting agsasaw manong manding. Nakaran kan itinaalas yung ugali ti asawam. Umadayo talangan manding. Amangan no kumaro pa'y ti susik tayo iti pamilyam. Dagdag sentirik na kanyak ti pamilyam. Ado apang madakas ti ibagbagada kontra kanyak. Iso anasaysaya at langan nga umadayo ta. Gemma, Jak ipilit ti bagik no didak kayat. Iso nga agawid talangan ni di lugar mi manding. No kasta, agawid kayo ni ti lugar yo, Jima. Wana na ising. Nagsaritaan min daytoy an naimbag ka ni manding. Ay na, nasaysaya atin nga agpayso no madayo kayo nga agasawa. Nalabos nga minandar aramiden ti pamilya ni Manding kada kayo. Nana, Nagsingput kamot. Ay, nabaulam abinaklay dagiti pamadakas daken ka. Saan ka abimalos wano si mungbat kadakwada. oray no didak imbilang akamang ti pamilyada. Dakkel latta ti respeto kadakwada, nana. Ay, huwag gayam, alham dagiti anat nateng. Imbagla si daan nyo kan ni Manding idi lugar yaw. Ay, agya manak ka, nana ising. Nagado dagito yan natin. wala atawon ti naglabas. Sipod impatakder ta ti pakanan. Nagadon ti kita. Wen manding, nagaasat ta, nagipatakder iti pakanan dito'y abay ti pagadalan. Ado nga estudyante kan mamaistra ti umaymangan. Magustuhan dalaw na ti putahe. Nalaing kang imin nga agluto. Ken saan laday ta? Nalaing kapay ang makisama ako nada. Ar-aramidak laang ti rumbel. Extra rice! Ay, mabit lang manding ha. Asikaswag dagiti customer. Agkit-kit daw da iti extra rice. Malabakan, tulungan kan. Tulungan na, Carol, anak ka. Itarahin ako ba yung ospital? Nakapsut ako. Kapo iti panaguy-uy ako iti nakaroon. Anya kumang iti may tulong ko kada kayo tatang. Awan ti pagbayad tayo di ospital. Sana balit saan kayo pa'y amatay. Napigsa kayo pa'y mutlay ti panagkita. Nakapsutak, tadyak mo makapangalan. Ay katsilsilan nyo latan iti makantang iwat yuan. Tapno saan kayo nga agkapsot. Agawid akon. Sayang lang ti oras ko ngay may dito balayo. Nilangan manong renan ti pagkidawan nyo iti tulong. Didak panawan. Awan kadwag iti balay. Ay na! Kabalan nyo tagmay maysa! Numabisin kayo, ikarigatan nyo ti tumakdor tap nagluto iti kanan nyo. Sige, inakon. Diyak kaya ti marabyan. Nagsakit kayo magagpaso, tata. Nakailag kayo matlatan iti pagidaan niyo. Mabisin na kanak ko. Kandak iti kanak pangahasim. Pakpakawan. Sana kayo may dito. Tapno asigasun kayo. Imayak dito, itatang. Tapno umayak mangala iti pulutanay. Anya. Kabailan nyo pa yung tibagiyo, tatang. Tumakdir kayo kit din, ama pa nagluto iti kanan nyo. At adang agkapsot kayo, no agil-ilag kayo latan. Intuludan ka iti kanam kabsat. At tuyaw, mangan katapno daras ngagsubli ti pigsam. Naamwa ka masakit ka, iso nga intuludan ka iti kanam. Ay, di ka agluwa. Adaak dito at tumulong kan ka. Nakapsot kan nakutong kauna yun. Kaasi kamot. Binaybayan na ko nagiti anak ko. Di na ka mo nga sikasuan. Ay na magkapayakaro baklaeng tamo nakatulungan. Di mo panunutan day ta, kapsat. Natayo mo't lang agkakarubat agtitinulong sana ya. Tulungan ka na bumangon tapno makapangan ka na imbag. Bangunan ka, kapsat.
Sino di kinasarita mi ti cellphone? Bakit? Ni Nanay Ising Manding. Ah? Naskan nga agawid ka ni dya lugaryo. Nabayag kaya man ngagsaksakit ni tatang. Anya? Naskan ka no amay taray iji ospital ni tatang mo. Gaputan nakapsut una yan. Ne, damat dagiti to kakabsat ko amang itaray ko ni tatang. Awan ka no't bibi ang dagiti kakabsat mo ka ni tatang. Day ti rason no apay nga inawagan nak ni Nana Ising. Anya? Siya kung timakaam mo dito'y pakanantalakay. Tinapatag, masikasom ni tatang mo. No kasapulam ti kwarta, mangala kalaang iti pangiduldulinan ta. Agiyamanak, iti panangitaray mo kanyak diti ospital. Manding, anak ko. Awanan yaman na tatang. Agpaimbag kayo kiti. Tumaran nyo dagiti agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Tapno daras ti panagimbag yun. Way, nanak ko. Kaya't ko ti maimbagan. Ay, nabaybayan nyo ti bagiyo kung na ti doktor. Nangato ti presyon ti dara, kan diabetic kayo. Ha? Adan kayo pa iti sakitan nga asma. Pakawanan na ka, anak ko. Ha? Da kayo pa ya tinagtagibasit ko, ti makatulong kanya. Tatang? Nangro na launay kiniji mga asawam. Mababay na kada kayo. Tatang? Sa pala ko mata mapakawan ti asawam, anak ko. Ikuyog ko ni tatang isi lugar da Gemma. Tapno da mga sikasukin ko na. Carol. Renan. Manong, Lakayan, kan nakapsuto ni tatang. Da kami ni ti asamak ti mga sikasukin ko na. Manong, Di kay kaya't asidiren. Gapoy tinapasamak ka ni tatang. Agkakabsat tayo. Kayan rumbang ada tayo umatag di tinulong. Manong, Agbalbaliw kayo na dwa. Urnusan nyo, tibiyag kan bagbagiyo. Di kay mang padakas iti padayo tao. Tasaan na nasaya at day tang ugali. no kasta, Manong. Di kay kimura kada kami, itilikodan ti panang pasakit mi kada kayo. Napakawanda kayo, Renan. Carol. Napalabas ang day jay. kasanon nga iti asawam. Mapakawanda kami nga ta. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo ka ni Gemma. Nasingpot ti asawak. Saan nga gimulmula iti sakit tinakam. Manong, Lipatan tayo na mamimpinsan ti di tayo nagkikinawatan iti. Gapot agkakabsat tayo. Ato yun ti kanam tatang. Amok amabisin kayo. Agiyamanak, Jima, anak ko. Mababay na kun ka. Awan ti rubang apagbainam tatang. Ay, pakawanan na ka. Pagserserbian na alata, nga oray nagalas ti impakpakita ken kay day. Aday ta kayo manan tatang. Nabayagan a pinakawan kayo. Saan ka di alipatan tayon dagijay apasamak iti biyag tayo a pamilya? Ha? Mga baruanan tayo kit di tatang. Lipatan tayon dagijay apagteng. Tinapatag ita. Adda kayon dito'y pudermi ka ni Manding, tatang. Da kami ti mga sikaso kada kayo. Jima, anak ko. Iti saan nga agbayag. Umay matan dito'y lugar mi da bayaw renan ken ipagkarol. Ah? Alaan mi da nga agtrabaho iti pakanan mi, tatang. Ay, kasta ka day. Wala, tatang. Imbagla ang makatulong kami mat iti pamilyada. Ay, nagsayaat ka, Jima, anak ko. Ulit agdagyaman. Gapo iti panang pakawan mon kada kami. Sana nasaya at ti mangiliding iti pada a tao. Taditay ammo ang mga no isudan to ti makatulong katatayo. Alaga gayam di tanti nagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ni Isagani Yalong Bolyeser. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, kat Diyos tagi na ititunggal maysa.